MLA ka juwai uba walat miki shilla ha ka khatsau tarik no pra ula plepat ba ya ka yo ka ba arsngi ka ba tip kum ka baya selamit kam SHG mela halat thatlabo playground West China Hills. Ya ka ni ka yo lapan long da ka office u Deputy Commissioner West China Hills but ka Meghalaya State Rural Livelihood Society MSRLS ka bala shimbanta da ki kinhun ki SHGs producer group but kiwei ki nongseng kam lajong. Uwailat miki shilla habakren ulaong badan kam ban pai khmat shaka kam rep kam riang kam ri jingri tiar shnakti but kiwei but ula banjur ye ki samla ban nam shanya tang ha ka kam sarkar. Ula penslur ye ki samla ban shim kabu ye ki skim sarkar ki bala penkup bor ye ki samla ban seng kam lajong kat kum kasap pat ka jing tibet bat jing shampang jongki. Ulaya ro ya katana DCIC ka Skill Development Society ki bala ajing hikai halor ki kam bapher. Ka District Mission Management Unit kala ithu bat samru ya ki khusnam shakinongelam SHG ka thalesken bat lasken block hapo ka krishi sakhi bat pashu sakhi. Kini ki krishi sakhi bat ka pashu sakhi kidei ki briu ki bala syak hikai pentebet ha ka bayadei bat ki kam rep bat kam ri jingri bat kidei maki ki bayarap ya ki wei ki nong rep sya ki jaka bakendong ha kinu ki kam ban kentiu ya ka kam ri jingri bat rep riang. Kamu nong mikmat nei benta yong ke district ki yong i le ne yong ke state ki yong i. Tengah ki ka ong ye ki to ke jingkwa ke yong ngau yu. Wa to ke state ki yong i mstep man gawi. Uman go kate ka producer state, entok di ke consumer state. Kum to di ipen mi i mulane dukat yo bam nan hi. Lane kamu man kate kamu ong ne dang bon habi uthet na bar. Tagani pen yo ko wato idang MHI ya kate ka dang MHI ya kate ka benta ko dang ye upen mi cibon. La haki jhor na mo la hagari jengri na mo lane givi ki haki kam yong gi skill gi per na mo ngajo klamo jo ongo bon sen kamaman kat ni i kat ni ya auri nei benta yong kata ke influx kata ke jingwan rung lane wan sia kita gi brugu na bar hapo ka state ke yong i memto wa em kate ke ki ke kan memto wa em kita gi resources ki yong i yaw krum kita gi bru wan na kiri na gi chnong yong ki gi wjngai e gi khon gi kiti gi yong ki penyo i emi ka te ka resources lani emi kita gi kam gi jam ki wa i wan mpu em upai gi ni kam man kan ni i da man kam gitu gi kule ki udah chak do da ker penar liang chai tu lam chna chakmat bai ite to ikam sarkar tengah kuau pi ke data ini melum mala ke data kat kam ke survey manusnem di kena kendrog yang i ki wadep upure to mduna ya ka nyau phau hajar mut chisnem ki wa wan dem de wo apply wo tho ki to kre ti kamaman katte lada khuri kamaman dang ki post ki dang man sa kamaman katte ki dang like ki dang emma kti sarkar lada khut advertisement ni waro le tam ya ka chipau hajar tli ki vacant post ku emma po ka state ki chipau hajar kita to ya kelami ya ki government job tengah tani ya kelami pi kita ni ke numbers nya pau hajar to chisnem to waro Tawaro ka state piti bai pim duna ki khenro lani ki youth ki em ar phau lani ar phau san lak te girta ki wadang em hakarta yong ga khat phra do ga le phau san snem chapo tem to busuk waro lade i sarkar pelai waro ite ki krel em yo ki sarkar waro tanai te daw hab i utho lat upat ya kini ki witawan ki lat ki wadang em hakti yong i kamon kam nagaliang yung sarkar hagajing yalam yung chief minister em burom yung i dawai ye chibon ki platform gilat langba naga skill langba kamon usen ki sen kre pi ki take entrepreneurship program naga DCIC nag industries em ga scheme ga PMEGP
Kau khut ki negalian yang ki ya rap ki ya pi ke subsidi. Kau sedang pi ya sen ki sen kan. Ne ba kamu man kat ni dang bon ki ki kan. Dang bon bah QM. Tang kamu man kat te i fokus ba i to hejo ba. Bon kat ni wa ong gi hier ga pure ga puthi. Hier gi department waro. Ile. Ne ba kamu ong ga ktin the right person in the wrong place. In the wrong job. The wrong person in the right job. Ubru to ulai hikai utala hikayu. Ne ba ile. Dia kun ba yang kata kam sarkar. Pretesnya aku melo kanai pi hawaro ke state Meghalaya kamaman katte ke West Giant Hill District to man number 1 kawaki ki khandro wan chin gi yagni ga loan lani ga jingerap yong ke PMEGP na po Industries Department nga e kubla yang Industries Department wa yaki officers ki ukra hetai Henry han katte ladang M Chibun ki benta go per nga kamaman katte nga kwa chwa survey nga po konstituensi yang nga kata da very soon daw launch ya ko viga apps ko man kam ko survey kata survey daw em gi details ye gi ni kena khandro le ne ki nong rep gi won kon ye gi pendap hete to i pertut ki kre kam man kata ladam em unemployed ki training da jo lai training pi o jo lai kata demete ki kwa pi ka jing yarap na ka sarkar mention pi waro hite yo em ga vi ga survey ko nga daw le akhnang yo plan ye gani ga sansnem go nga go dawan kamu no pelai ga meli scheme go nga ki ka resources kamu man katte ki di kena maximum yo em training kamu man katte bo ye ong ginong sur tanga ye ko request yo chief minister le ne sarkar wan ra da go viga industry ne bentawo sur sula hagani ladabon kini ki wadadep training ne bentawo chnai gi umso gi wine ang ra e processing unit hini go pen mi wine ni ne ba ile ladabon gi kena go dep training tani te daw mk mu yoi ya kate ka data the very soon nim slam de daw launch daw yo pi gi jing tip nga karpa de pi ya kre lang khnang yo tip i ki gi jing mk yong ka ni ga thau khnang yo kre kat kam i jing mk